Na zadovoljstvo pravih filmofila i ove godine se nastavlja saradnja sa Festom i Kulturnim centrom Novog Sada. Sa tim u vezi u ovoj emisiji razgovaramo sa gospodinom Đorđem Kaćanskim, urednikom filmskog programa Kulturnog centra Novog Sada. Đorđe, i ove godine odličan izbor. Tu su neki od nominovanih, ali i nagrađivanih filmova sa festivala kao što je San Sebastian, Venecija. Ako se ne varam, ove godine 16 filmova na programu, neki su prošli, ali eto, sve ovo traje do 10. marta, pa nam preporučite nešto što ne bi smeli da propustimo. Pa vidite ovako, mislim, ovo jeste film, jeste revija filmova, ali to je revija filmova povodom festa. I mislim samo da podsjetimo da je fest u Beogradu i da se održava tamo, a da svi mi koji se naslanjamo na taj program u stvari koristimo jednim organizacionim jezikom rečeno to što se na gomili nalazi mnoštvo sjajnih filmova i to je stvarno za nas prilika da našim Novosađanima i okolini naravno obogatimo saznanje o onome šta je aktuelno u svetu filma. Ove godine, kao što ste rekli, zaista smo uspeli da dođemo do 16 sjajnih filmova. Naravno, tu su filmovi koji su nagrađeni na brojnim festivalima, međutim, u svakom slučaju, znate kako, ja pripadam ljudima koji ne poštuje baš toliko sve te nagrade, jer znate sami da se nagrade često da mnogi lobi utiču na ovo ili na ono i da, recimo, i čak u istoriji kinematografije možda neki od najvećih reditelja svih vremena, recimo, nemaju ni Oskara, ni Zlatnu palmu i tako dalje, a svi smo učili, jednostavno nezaobilazno su štivo svih filmskih škola. Andrej Tarkovski nikad nije dobio Oskara. Mislim, Hitchcock i tako dalje. Prema tome, znate, nisu nagrade merilo, ali eto, tako za širu publiku ipak je neki malo bliži orijentir. Ove godine smo imali prilike da, recimo, napravimo reviju sa nekoliko sjajnih autora. Naprimer, imali smo prilike da vidimo juče jedan vrlo iznenađujuće dobar film Vuk, to je jordansko-britanske proizvodnje koji ima nekoliko sjajnih nagrada u svetu, ali koji svedoči da znači film i kinematografija nije samo svojstvo nekih velikih centara i da je ono ako se ne uradi u Hollywoodu to nije ništa, ne. Sjajan film i dobro, nije u nekom takmičenju za nagrade u Beogradu, ali u svakom slučaju je jedno vrlo prijatno iznenađenje. Imaćemo prilike da vidimo upravo u toku projekcija sjajnog filma Končalovskog, Bele noći poštara Alekseja Trapicina koji igra sam sebe. To je jedan veličanstven... Baš po Dostojevskom? Da, ne, to je doživljaj ruske prirode, čovjek koji voli jednostavno život u primu. Moglo bi se reći onako, ako bismo sve uprostili do kraja, da je ekološki film, što naravno kod Končalovskog baš ne biste uvek mogli da do kraja tako. Zatim sutra imamo sjajan film i dalje Lis, film koji je dobio nekoliko značajnih filmskih nagrada. Bela ptica u Mećevi, koji će biti jedan od zaista iznenađenja ovogodišnjeg festa. Zatim film Feniks, nemačke produkcije, koji je jedan od najboljih filmova ove prošlogodišnje filmske produkcije u Nemačkoj, onda naravno film o Pazoliniju koga je uradio... Dokaz da je naslov filma vrlo važan. Jeste, u svakom slučaju Pazolini koji je bio jedan od kultnih reditelja i koji je tragično nastradao i znate ono da i danas postoje teorije, zna se koga je ubio, ali zašto, to je kao i uvek ostaje veliko pitanje. Tumače ga još i William Dafoe. Onda isto tako znači vidjet ćemo jedan zaista atraktivan film Escobar, posvećen naravno šefu narkomafije i tako dalje, ali isto tako po svim kriterijima najbolji film južnoameričke ove produkcije danas, to je film Divlje priče, gde je film koji je i crno-humorni, ali koji i tekako je zaista velika aluzija na svetu u kome živimo. Fatih Akin, veliki nemački autor i svetski autor, naravno, ove godine se predstavlja filmom Rez koji govori o jednom individualnom doživljaju genocida ili velikog zločina, sada da se ne igramo s tim terminima, u vezi sa tragičnom sudbinom Jermena svojevremeno u Turskoj. Zatim Telo, poljske produkcije koji
će mnoge iznenaditi, jedan vrlo neobičan film, ali koji se itekako pamti. Zatim Dok sanjamo, film koji je prikazan na Berlinskom festivalu i pobrao mnoge pohvale i nagrade. Nova prijateljica, fenomenalan film François Ozona. Ili je ovaj put kontroverzani? Naravno, kao i uvek, on je okrenuti seksu i seksualnosti i britkim interpersonalnim komunikacijama, tako da isto zaista ga toplo preporučujem, a isto tako vidjet ćemo i film zaista jednog velikog filmskog veterana Johna Boormana, Kraljica i zemlja, da se samo podsjetimo da je Boorman radio svojevremeno Point Blank, Oslobađanje, mnoge filmove koji su apsolutno neizostavno štivo od svih filmskih akademija i naravno završit ćemo film jednim sjajnim francuskim filmom Daleko od ljudi. Znači 16 filmova, čini mi se da smo zaista napravili dobar izbor, kako stvari stoje, verovatno ćemo reviju produžiti još možda za jedan dan, da prikažemo ponovo jedan film sa kojim smo imali određenih tehničkih poteškoća. Treba da podsjetimo gledalce, zaista ih je mnogo, i da odu na sajt, da provere kada su termini, nisu uvek u istom terminu. Uglavnom postoje projekcije su u principu u 17, 19, 21 i 23, sem jednog dana kada su od 16 i 30 zbog dužine pojedinih filmova, uglavnom 4 projekcije dnevno. Mi smo zaista se trudili da ove godine ulaznice budu vrlo pristupačne, da su recimo ulaznice za predstave u 19 i u 21 sat 300 dinara, a za 17 i 23 250, što u svakom slučaju omogućuje ljudima da pogledaju sve ono što žele. Sa druge strane, naravno da mi imamo i sasvim dobar benefit za studente akademije koji žele da, kojima je to profesija, jednostavno da pogledaju kao neka vrsta lektire i naravno da se mi tim njihovim pokušajima pridružujemo. U svakom slučaju, mnogo ovoga bi se moglo naći na repertoariju. Mi ćemo sve učiniti da mi budemo ti, makar koji će zamoliti distributera, ako ništa, da neki od ovih filmova da dobiju dozvolu, da se ovi filmovi nađu na redovnom repertoaru, zato što to zaslužuju. Da li ćemo u tome uspeti, veliko je pitanje, ali po onome kako smo do sada uspevali, ima dobri šanse. Hvala vam na razgovoru i evo, želim vam još puno posetilaca i, kako vi obično kažete, prijatelja filma. I mi želimo, naravno, svima vama da dođete i da se uverite ili da kažete da ovi ljudi ne rade dobro svoj posao. Najavi sanjaju i nose magiju. Svi su tu. Fest 2015. Tu smo, u sazvešću pobednika.